Mintu siulu solanasang parano sia sende si tamu sule late penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendoi channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Kadang na puang latabasa lan atu yate dia lalamai mak penduan na Timotius pasal 2 angka sangpula pak saya leko 20 nanan. Mak penduan na Timotius pasal 2 angka sangpula pak saya leko 20 nanan. Apa dolo latabasa tu kadang na puang matua mai komi masambayang. Inde tu kaleki sia banang penangki puang tu kisorong mendadi kurian sumangaki. Belan na ia temintu katuan ki inang pak kamasemi lako kami. Pagari kan ido memintu salah budangki angki si pato umbasai sia unanung ni tujuan akadami. Sia tundui kan ni opuang pena masalo untandai patu burongna tu kadami lame pak pesanan lako kami. Lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang mati o olomi o ambe dau suruga. Amin. Apa moi susito tae nama tumbalen belan na ia tu parandangan matoto na puang bintin na ia tu perak na kumua na tandai ia puang matua tu taunna sia na kuapa minda-minda tu usak busangan na puang la umbokoi kakilokan na dipakondi na kua malakbi belan na buangan kada. Malakbi belanna buangan kada. Silu tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Ya ana di pemaranga bak tu di pemanas satongan. Tu lolangan katuan tak kello. Ia tu tolino den maanggena. Nani unala tongan ni tangak na tumai apa di perangi sia di pogau. Susinna ya ke mak basa ki sang tete ba atu doang tete ni. Ya ke luming kaki talung pulo rimeni anta meka boyo mo. Sia ia ke menomba ki lako puang matua nene anari pulo nameni tameka boyo mo. Apa ia tantiru tujuan na film-film duang tete saya lako talung tete meka boyo duka miki. Apa si ulo solanasang ia tu maulelian punala usi pak kadai apa taek gaikna mangiru-iru sia umpolelean apa tangtongan biasa dipogau situ turan bongi biasa duka dipogau situ turan nallo batonan na kumotang meka boyo ki umpogau itu mak kada punala bang mangiru-iru sia umpo kada apa tangtongan taek maanggian. Silu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Pak basanta lan atu yate umpak petiruan ni bak tu umpamanasai lako kita solanasang kumua ya tu tau surah ite surah Timotius nenek sia mukumbang umpak pakarek nantongan ni bak tu umpak pekainti nantongan ni tu kadan na puang matua kumua ya tu kasih tak genan siama ulelean tae patunna siama akada umpo ulelean apa tangtongan siama ngiru-iru pumalan ia mau misa penggauran tae gaikna ondongpi anna umpawu tu kasih salah-salan ia te tondok sia bangsa tanai tuo siulu solanasang nene untamui kamarusasan batu kasih salah-salan belanna kareba sia ulelean tangtongan Buda tu tahu na porai bang unulelean apa tangtongan Buda tu tahu na porai bang tu umpale mak palele beko umpo kanabang apa tahe na tongan Buda duka tu tahu umpatongan bangi tu ulelean tangtongan sia tangke batuan tu mukun umpabu tu kasih tagenan sia kasih kabirisan. Ia tu akan katuan susito. Tangnya kumua atun tamanna tu tang pura tang kebatuan batu ya tu atu taek gaina lako kita belanna dipogau dipake umpogadai si umpogau itu tang kebatuan na. Sangadinna ya tu mintu lelean tang kebatuan ia to manasala umpabu tu sia umpada dirusak
Ondong pi anna umpa butu rari-rari lako buda tahu lanton dokta. Yamoto napakilali ke kadan na puang matua kumua lama labi ki sialak tengki aongan bulan sia salaka lambanuanta lan bahasa Indonesia nakua kita akan menjadi perabot bagaikan emas dan perak di dalam rumah kita. Siulu solanasang tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Belan na yaitu kita te di sauran tomak patongan miki lako puang matua lan puang Yesus Kristus. Yang moto anta ditambai sia dipakilala diomai puang kumua si patuki tula ulolanga mintu katuan talan kamasokanan lan kamaloloan lan kamengkaulan syakakinan lako puang matua kina lan unolai katuan si pakaboro siatuo lan kamarampasan si sola temai toma bulololong lan katuan iate. Amin kadan na puang matua. Siulu mai komi ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nih lako sang mane sampai neta. Pure sumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasanna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.